Mina sathanda isanile esihlala somthandazo wesabatha isihlalo senkubuzo enzulwane senkubuzo zile nkubuzo kaNkulunkulu noma yekuqola kumbe nqane izikhu zonke zakho zasezulwini
iziqu zonyazi ukuthi ngolekosazana inyanga yezulu ilanga lokukhanya umqalo wendlela amen. Iziqu-ke zenkosi yasebuhleni unyazi lwezulu. Ngakho-ke bayacelwa abantu ukuthi labo bafisa ukusukumela ukuveza ukuthi waphendula kanjani, ithuba lokuvela kulona lawo manje. Ithuba elivelayo elokukhuluma ngomsebenzi kaNkulunkulu la khona esivuleni enkundla wayesevusa imindeni ukuthi imindeni ayize lapha ekhaya emphefumulo izogezwa. Lona thuba-ke lelo elivuliwe ungaba umfundisi, umvangeli, umshumayeli, umkhokheli, ungaba intaba yepheza, inhlansuthi, iy'ntombi zeBhethelehema. Babe bathathu ngala kwinhlansuthi, babe bathathu ujamangweni. Manje khona intaba yepheza nayo iyosukuma. Akusho ukuthi uma kuthiwa ujamangweni bese besaba abakhokheli ukusukuma abantu baphethe indaba. Phela engicela ningibambele kona ningikhumbuze uNkulunkulu esipha ithuba lokuba siqishisane. Khona abantu abanemibuzo yokuthi uma ufuna ukwenza umsebenzi kanti kunamafindo ngaphambili, uyenziwa yini umsebenzi uma usulethe imnikelo, usuqale uhambo lokuthula amafindo abazali bakho, usulethe iy'nkomo lapha ekhaya? Yenziwa yini umcimbi wey'ngane? Khona abafisa ukwenza imihlonyana, abafisa ukwenza imemuli, abafisa ukwenza iy'dwaba zogogo babo basendulo, abafuna ukwenza iy'hlangu zogogo babo. Imibuzo le neminye ngenza ukuthi ingaphenduleki, kodwa sicela uNkulunkulu asiphe indlebe, uNkulunkulu esiphe ithuba lokungabula indaba enjalo. Bese asiphe indlela ukuthi ehlakaniphile okuzwa ukuthi le nto iyaqondana nale nto ebengifuna ukuyibuza. Ungazi uqale phansi ufuna ukubuza into efanayo. Uma nje umuntu ekhuluma kwenziwani manje mveli? Uphazamisa inkosi manje, nizani manje lokho lisenkundleni usuphazamisa inkosi. Suka. Kwenzeka umuntu afune ukuthi kuphendulwe yena uqobo lwakhe, kanti ufuna uzazi wena qala uyihlukanisa ubaba nomama. Ubaba wayiqhuba iy'nkomo zamabheka zakobaba kamama ubaba. Manje akazayiqhube kulifilikayo ukuthi mathetha icala lakini lakubayihla. Funa ukwazi lokho. Usaphethe konyokolume wena. La udumuza khona udumuza ontwini nakonyokolume. Izinto ekufanele uzenze ukuhlangana nomalume. Ungafuna ukujonga ukuthi ngoba ngenhlansuthi ngifuna ngibokwe izinto zakithi. Bese uyaphuma usuyajaha usuqina umalume yakho bephuza ugologo bathengele ugologo ukuthi amaphiko uzofa la yakhona. Uhlangana nempi la yakhona. Ungavele lowo muntu ngoba awunawo umqondisi. Alikho intombi lakho malume elakhulisa kancane laqhatha lakuvikela waze wakhula wamdala wafunda waye yonke into lichathile lifundisa. Athi umuntu hami ngakhuleka kwababa ohlele baba wakho ngokungemthetho kwafanele kwakho akondleke akunisele lezithombe esimile egcikile. Kodwa uyena kwababa wakho wena wakonyoko wena bethu idlu zakonyoko umzimba wakho kwababa wakho kuliswa baba wakho anisela baba wakho kodwa umphefumulo wakho uboshwe konyoko. Mofuna ukuthula amafindo qala namhlanje umalume bakho nihlawule la umalume wakho usugijima umphefumulo ohlawula kini yokulala phela. Unyoko uzathola umende wayazi evindwa yini wena uzuzale komalume yawazi ovindwa yini osufuna uqabula makekani. Baningi bafowethu bodadewethu abantu bephila kahle komalume wafika wahlangana nomashela bathi hayi wena phuma wena uhlalisenzela izibuza umalume phuma wena ngana yona umfazi bazodala phela ngana yona umfazi ingane yami loza wena yoqala ngomfaka isiphansi faka ingane angazaza
hlawule umuza gezanga umuza wathi nokungcolisa sefuna ukufaka isibhande ngani bese iyasangana ingane embulale sasa ingane ifaka isibhande wena yise wakhe ube wena ungene ngewinde emzini wendoda nesibhande wabuka zali ngane awukwazi ukufaka isibhande leyo ngane uma wena lengathi uyashinga noma inenkinga noma inokugula wena usumlilo ususumsini unembunga phezulu ngane iyathuwa ithoma lapha ekhaya wena usibonisile wena yonke inhlobo yabo malume wakhe embunga wena phezulu ngane ingakho kuzokwandeka enkulu hayi ukuthi ingane ngisho uma nje bethi khaya isibongo sikayise ikhaya isibongo sikayise obala basebekhaya ngane baba baba idele zangakhali ngane ngesikhathi nomfana ngayo ukumuza lo hayi mayezile ntoni nosipopha musa uthatha imbewu yethu lapha noma le umuntu uthatha ufaka egcekeni ngikhuluma ngenkolo njalo mayibongosi ngikhuluma ngenkolo njengoba emhlabeni yabona uzesolweni nokugida nokulandela uNkulunkulu njalo umlandela uNkulunkulu abanye bamlandela uNkulunkulu noma bakhuluma ngamandla zokhulana masina ekhaya empemuni mayibongosi fasa ukhalo lakho uqine ube nesipho ube intokazi yakwenu ube umkhokeli wakwenu uqine fasa ukhalo lakho awunasemdala le ngoba ngisahlehlele kungona phela phezulu mina angamboni mawami ngicela ukumbulele ebusuku akuyefikele bafethu nami sengikhuluma umsebenzi wonyaka mayibongosi mhlawumbe u-15 years to 20 years umama wami wahamba emhlabeni umama wami ongizalayo intombi kaGama omsuthu yahamba emhlabeni ibizwa ngendlovukazi kaMashini iwumfundisikazi ebandleni laseQhilini St. John's igqoke ingwevu wayakhona ngathi ingwevu engangabantu abagcotshomana ngala eSouth Coast ibizwa ngoMrs Majiya kushiwo intombazana kuthiwa uMrs Majiya ngoba wayesena 65 years esemdala wahamba na 65 years mama ngiyomhlelela ngithi ma yena ngiyambonga ngoba ngamtshela ngathi ma ubona uNkulunkulu ezweni lakithi sengumfanyana wathi ukuphumula ngathi St. George ngathi hayi ma hayi St. George ngibona kuhleli okwemihla inkosi inyanga ezweni wathi udokotela ngifaka ihlazweni mntana bazothina abantu ngathi hayi ma sengibonile wathi hayi kumbe ngiyakhulula mfana mama usho ubizo lwakho wayesho kanjani bizo lwakho ngahamba ngamphethe uNkulunkulu ngabuya ngabhabhatisa ngenza konke kwazele ngase ngimxoxela sekukhulu umqondo kimi uthi ma ngeke uze kancane umuntu baba wayengaqolisi uthi ukuthi ma kuyacaca ubheke ukhuduza kimi uthanda bamthini bamthuka phela ngomthula ithi mina ukhuduza kimi ufanele masihlanganise lokho sibhekele ubaba ukwelekeni uyobheka isibaba ubuzosini athi mina ngibheke isibaba uzothini ubaba umbishophu babephethe masango uMado uphethe masango bazothini ngigqoka isibaba ngathi nami angigqoka usigidi phela mase ngigqokile uyakhula kakhulu isohlomana somfana ukule wayinda izibawo kwisikhathi wadlula emhlabeni mayedlula emhlabeni hamba isukwana ngangiqala ngibulele into engiyibona ngamehlo ngabona uma wami eqhamuka endaweni le ndawo mangiyibuka manje bathi njengekenani kwangona amadokodo kwakungamaqhuqwana engathi uma uthubeleza lapho bahlengo inhlomeni ngiyivuke nje bakhula engathi uthubeleza lapho uma bese ngiyayithomba uma iphuthume yazi wayigqoka njani ngiyaxolisa ukulungisa lo dadwe wayigqokise okodadewethu bengakabizwa ukuthi intombi entethelele wayigqoka uNazaretha lo dadewethu ngathi masizolele yena sengingangesihlahla nje kuzokandabizi wayesebenzisana ukungasasondela ngathi ngabothi umampela ngangingasondela ayewangishaya umawushisayo ngahlehla wayelingana nomhlalakazi wami ozala udadewethu intombazane ezala udadewethu
eseyizele wabhala phansi ngonyawo wathi ngathi nawo ngokumanje wathi hayi mina mntana semncane umuntu wa-65 kodwa usemncane ungange umshanakazi wami ozalwa udadewethu ngathi ngokungathi hayi mina impela mfana mangibiza ngegama cishe ngalisho igama lami ayengibiza ngayo ukelekisi wathi mina mntana ngiyayikhumbula inkulumo oyikhuluma umuntu ongibuyisela ekhaya ngicela ukuphuthume mntana ngibuyisele ekhaya ngikho ndawo hawu mawathi angikho ndawo mntanami cela ungibuyisele ekhaya ngizofika ngaxoxa into ongasekho wathi uzofika unomfana kabhuti usekhulile mdala nawe wena uxoxisana nawe enosele uyoqedela zonke iy'nkulumo nayo ngambuyisele ekhaya ngicabanga ukuthi ezosini ekhaya wayephelezelwa umfundisi wasebhulu okuthiwa kwami sedlulile emhlabeni mhlawumbele yena mhlawumbela wayephumele umthimba uze ekhaya ulethwe umama ezosiniswa ezofaka ezulwini ezobhokosa inkomo yakithi ngesinqindi azange yenze isaphila leyo ukuze ngikwazi ukubiza isibongo sithi majiya sisabele mayibongozi elithi imoto ziyasabela ziyasabela ukuze sisabele isibongo ngaphambi kwaloko kwakunehembele kabi khumbula nje okwakunloku uzokhumbula zasebancane okwakunloku ngangalala esanakastini 6 months ngishawe iy'thombe labomalume nangibhubhisa inkosi ukuthi ngilokosazana lihlale ehlaleni nje mina ngangisesibhedlela uyazi ngisesibhedlela ngangifuna mhlawumbe wena mfowethu manje hayi mfowethu lowo muntu ngangisesibhedlela kwaba yinto encane nje la ngangiyekhona kodwa siyakwazi ukuthanda upelepele asose nayo inyama bese into engangayithandi kodwa nami ngavuma yihle kanti ngiphambanisele ngathi into enopelepele yangihlanga ngikhohloza la ngaqashwa khona kamasipala ngaqashwa nginento ekuthiwa inyumonia kodwa ngaqashwa ngalo kuthiwa ngesilonda ekuthiwa inyumonia kodwa ngangiqasha ngoba ngase ngivume ngithethe icala komani mayibongozi kodwa ngidla amaphilisi ngoba sengivumile ukuthetha icala komalume sengishaya ithonga la ngidayisakhona emndenini ngajilelwa uzalo langishaya ngamakhubalo ukuthi ngigule leyo inyumonia mayakuphatha yipheli kodwa mina yaphela mhlazane ngithethe icala mayibongozi inyumonia idla konke nesibindi ngikhuluma ngami nawena mfowethu ukuthi iba nesibindi ndoda ukwele emumva mina ngathi uma ngiwele emumva komalume bami ukuthi ngiyothetha lelo cala ngafike ngathola indawo wawuma uzalwa insizwa ephethe koninalume insizwa ezalwa umama umemele naye uphethe koninalume ukhokho wawomalume kuthiwa yena makhosikazi amathathu kodwa lo khokhokazi ozalwa umkhulu ozalwa wayengakholisile kwaphoqe ukuthi ngihlehle ngiyothetha lelo cala likakhokhokazi ukuthi azongena komalume ukuze kuzalwe umkhulu ozalwa akwazi ukuganwa yintombi uMaNgcobo umuntu uMaNgcobo kwakuneyinkomo kodwa akangaqolisi kanti kuvelela abantu abangumuntu kwaphoqe ukuthi shadise ukhokhokazi uMaNgcobo ugogo uMaNgcobo ozalwa umama ukuze ngikwazi ukuthola uma uzomshadisa lo baba ngiyafika la ekhaya selithethe ukuthi wayesangoma ingakho kwavuma umshado ukuthi ungabi khona umkhulu wami kuthiwa yona ndoda yayicelile endaweni yayihamba lofata bona lofata indoda ehamba ngenyawo iphatha isikhwama sikafata yena ufata gibele yazi umkhulu wamayindalo bahamba ibanga lokusuka la kuye edrobheni udonsa ihhashi ngomkhala ukufata ugibele phezulu la umkhulu uphethe ilento isukesi uney'nkomo kodwa wahloqolisa isalukazi akangashilo ukuqolisa ngoba engawazi umthetho isalukazi uthela umthwalo wakubo okungoma zithi zami masokesibone uyagana umuntu ohleli ithina samakhehla phela umuntu uma ehleli amakhehla umuntu wesifazane ekuvile ugana ma eganile uganisona ukwala sendoda lapho ekhale mphefumulo kushengu uyakulungisa bonke mayibongozi
ugeza amadoda aveza amaqalawo adilize amaqalawo ageza amadoda ashesha amadoda ayoba yithonga emadodeni uzidoda iqini umfana qina lwendoda yekuba umuntu wesimama bazobaqiniseka ukuthi abantu besifazane ungathi umbazi balima ukephuza njengomfazi uhleba njengomfazi kanti uhleli izalukwazi kuphambene ethuneni izalukwazi zihleli kubafana emadodeni amakhezo ahleli kubantu besifazane abantu besifazane basomali bathi ngayifikela nendodeni uyizinto ezikhwaqabani igubhuze usedini ungasolana esediliwe sekukhakhazela izinqa awumeezazinta kanti indoda isakwazi ulokuhleli ikhehla isheshive futhi indoda enjalo ayiphi iqintinge ethuneni ibesani iphathwe imlenze ihlale ekhaya ihlale phansi kube nosofa wayo makuthi kwashaya esangweni umama athi pheshe nemcondo abuze nephinde kuzekalanda ubaba uhleli lapho lowehleli olololo imkhokileke idlozi ngokeza lomoya njalo kulapha kwethu babuye amen ngokeza lomoya njalo sifunde wena uthi wena lokuzwa njalo lento kahle ndoda wahlezi ufana umuntu mawo wasimama yini ukukhuluma indaba siphuma indaba isizwakala lapha isihleli usuyithethile ayinqoba ngamahlelo yakhe esifubeni cha uhleli izalukwazi akhowathi lakhathela uzopha amahlelo yawo uhleli izalukwazi phela ukuhleba kuyimvelo umuntu wesifazane ngesabelo sakho bahlele umuntu ongahleli wesifazane udinga ingubo kuyathandazela sasa okay mangahleli akulungile kufuneka mhlelo lapho uhleba abantu besifazane kuhle kanjani umuntu wesifazane akahleleki ukubulala bazimfakazela abakhokeli umkhokeli omali lenika lona lamakhethe bamnqonto wakazibona awu basona nawo umkazi wakhe amakhethe nawo afikathela bhekele yakhe ubetha umuntu ubayena sezosikhothela amakhethe akasonke uzokhola uzomnika amakhethe inhlelo yinto yabo badalele yona ibulala masekuhleli indoda uzofa abantu phela uzofa abantu awazenzeki amadoda sithetha amacala njalo usuke izalukwazi emadodeni zekowabesimama khona kuzofundisa umuntu wesifazane umgana ayindawo ungayifikele endodeni usuke amadoda azohlala emadodeni izingilosi phela lezo umuntu uma esehambile uphenduka ithongo ingilosi mayibongozi ufuna yipho ingilosi uzokwazi ukuphala ingilosi kahlele loyo usadinga obala ungakwazi ukuphala ingilosi kahlele ingilosi kahlele bayihlali wena nqobo iza phezu kwethongo lakho ibonisana nayo malithi umuntu kaNkulunkulu njengoba nibhalile noNkulunkulu athi kumazala abantu bakusona isiqalile sisolile ukukhuluma umuntu kaNkulunkulu siyashaya thina la sishaya isithi ukhudluziwe umuntu wasezulwini wabeka ecaleni sizothetha amacala njalo bafundi abasha basezulwini ngicela-ke ukudedela labo bantu abathunywe imindeni yabo umuntu kade siyamcela angaqali phansi ngahamba ngagibela ngambuka abambe ithikithi ngashona kambe endabeni tukuthetha ukuqoqa indaba ezilethela ekhaya emphefumulo ngalo muzi mayibongozi elithiwa ngesisadela uhambe khona luguqile unkosana yakwaNgcobo kodwa ngiphethe umalume kaKhoza Nkosi khona lapha eMaqadini uNazaretha ngizogijima nje kakhulu indaba engiza nazo zimbili eyokuqala bengike ngayiguqela bekuyinyanga kaNtulikazi kwase kuzovala umhlangano kodwa ingibuyela ukuthi ngiphinde ngiyidlulise into eyenzakalayo ngike ngabona ngena ngesango la ekhala emphefumulo mangena la egcekeni kwakungekho muntu ngabona iziqu zikaShembe zonhlalo zimaqondana nala hlala khona omama besuke besesimame mangibona lokho ngisathi ngiyangena ngesangweni phambi komnyango ekhala emphefumulo kodwa la kuhamba khona imoto kunemibhede emibili ebekwe lapho leyo mbhede njengoba ibekwe lapho kunabantu besifazane abane kulomunye umbhede kulomunye umbhede bane bese kuba umuntu wesilisa phakathi nendawo manje ngiyambuka lo muntu wesilisa ubafo lo
kusho ukuthi ngizochaza nje ngendlela eqondile. Manje ngiyabuka umfowethu uLindani iwelelami leli ngazange liphile emhlabeni. Lilele phakathi kwabo libhinqe ithawula nabo labo besifazane babhinqa amathawula bawabopha azazogcina la esifubeni. Banjengabantu engathi bafuna ukuyithokozisa noma ngaze ngithi basenkonzweni yasekameni. Manje ukufike kube buhlungu nokungiphatha kabi ngigcwale ngisho lokhu ngoba ngayibona ukuthi iyiqiniso. Uba manje yawakwasheni ukuthi uShembe wayikhala ngokuthi uyephucwa thina masenza into engekho zinhle ebeni siphambi kwakhe. Into eyenzekile ngathi mangingena ngesango ngabona iziqu zasezulwini zivele kodwa ngathi sendaweni ephakeme kodwa la kule ndawo ehlala oma. Manje ngiyabuka wavele ngoba zazi uzothi zayiphahlwe ingelosi ngoba ngathi mangiqhamuka ingelosi zavele zasuka zayingakwazi ukukhuluma. Neziqu zasezulwini lezi ezine zavele zasuka zaflathela zahamba ngoba inkulumo wathi ubabamkhulu uqalendlela uyabona yini le bizwa ukuthi yini le wasuka waflathela zasizamlandela iziqu eziza emva kwakhe kwaba ilanga lamalanga inyanga yezulu uThixo lamakhosazana lunamahloni lubheke phansi unyazi lwezulu lalikhala lehla inyembezi. Lokhu kwangenza ngabona ukuthi lento obaba bayishoyo ukuthi masingenzi kahle uShembe uthwele kanzima ngathi ngokwenza kwethu izinto ezingekho kahle. Bese ngidlula-ke kuleyo ndaba. Esibili kuleli yasabathalathangi ngaguqela udaba lukamalume nasekhaya kumalume nami into eyenzeka kimi ebuncaneni bami. Mase ngifike endlini ntambama ngibona ukuthi kanjalo uguqile la eParadise bengithethe icala. Ngoba ngathi ngiqhamuka ezansi iy'ngane njengoba ihlezi nje la emva kwami zibopha nezinto ey'suke ziyibopha ngotshani mayiphuzu. Kuyiphambana ngahlutha ngazobeka la phambi kwami. Ngakhuluma ngaqeda ngithe mangikhuluma ngalahle emgqonyeni zonke lezi zinto ezayiphethwe iy'ngane. Mase ngisendlini kwavele ngathi ngilele ngingalele kodwa ngibhekile. Mangithi ngiyabuka kanti bengithethe icala futhi bengivala igodi bengivala ithuba empilweni yami. Inhlansuthi sasikhuluma nayo lapha ngaphandle yasho enye into yathi yazona besizokuthatha labantu. Njengoba ntambama sengibona lento ebengiyibona. Ebusuku emasengilele ngibona inhlansuthi yakwaDubazane, yakwaDlamuka, uBabumbelu, inhlansuthi yakwaZulu nansi ihleli lapha ungeni. Bese kuba uBabuSibiya mangingena ngesango futhi babela egcekeni khona la ekhaya imphefumulo. Njengoba ngena ngesango balinde mina athi uDubazane hawu nangu umuntu esimlindile mayifika uhlezi vele enza ngale ndlela shesha ndoda sikulindi. Ngalesikhathi ngene bamajiwe uyongena ekhaya imphefumulo wathi sheshani bafana hambani wathi uBabuSimamani sheshani bafana ilanga lizoshona. Bese nje ngenkulumo ayisho uDubazane ukuthi nangu umuntu esikade simlindile mase ngifike eduzane athi uBabuSibiya sheshani bafana ngithenizile nje izwi ukuthi lithini uyoze kubele ushekwe uzozanga ngathanda. Bese siphuma ngesango siyahamba masihamba indlela ibheka ngasestation. Kodwa sema siphathi nayo indlela yashintsha kwabe ngathi yilama flat lawa akumasgrave. La indlela masihamba luthi udaba khona umuntu esiyomfuna mangibuza ukuthi uba kuthiwa ikwahle wona kancane kusho uMageba noDubazane kuthiwa eyikwahle wena. Lo muntu abakhuluma ngaye angilazi igama lakhe angilizwa balifihla nendawo siya kuyona. Kodwa sithema sesifikile lapho bathiwa nangu ayiwahlaba ngejubane umuntu. Ayijahanga kanje amadoda engasagijimi neNazaretha ejaha lomuntu lo. Mina abengumbethe ngibona ungasekho. Safika endaweni engazuthi amagquma akhona anesigodi kunezihlahla njengeihlahla ezagugulwa ngifule isipule zanqamuka amakhanda ezomini. Thema ethi ushona phansi la uyakhala uthi hayazi le. Wathiwa shona kuyena umsabalo lo. Yeka manje umsabalo lo ukhamba kuyena. Ephaketheni ngifaka isandla ngizokhala imishini waphuma i-cable tie emhlophe. Ngathi mina hayi waza ndoda sami ayibophele esandleni kimi, ayibophele esandleni kuyena. Ngathi asami.
ikuphi yona leyo nto wathi yena angazi ikuphi mathi ngiyabuza bayifihla bafuna ukusho labafuthe ngihamba ngabo iy'nhlansuku lezi ngihamba nazo kwathiwa siyakhona mfana wami leli cala leli uzoliveza ubani ukwenza kwami wathi yena ayi mina ngazi angene la kukhona umnikazi wale ndaba ngiyacela ukuthi uhlambe unyazo lwezulu umsebenzi awusebenza empilweni yami nalaba abenza kube lukhuni nababophile abaphila emhlabeni nabalelutshini lomhlaba abathambise kancane kancane ngoba kuleyo ndlela isikhathi yami bekukhona lensizwe yavuka la ngaphandle ekhaya liphefumula igwazini eyiwele naleyo shemba ikhiphe emanzini sengiyabona ukuthi kungani ushembe engilethela ngizothetha icala inkosi usengizulu amen. Ngiyabingelela abancane egameni lenkosi uNyazezulu. Ukhulumayo umdlede endaweni yakwaKhomo kayixoshwa ngaphansi kwenkosi uPhanasi. Manazaretha ngithi angiphakamise nami ibonakaliso ezimbili ezangivelela emva kokuba kade ngiphuma kuleli khaya lomphefumulo. Safika lapho uqala emva kokuba sesizwile ukuthi uma ufika la kufanele uphathe ukumaya khona umfowethu khona lapha endabeni zaseThekwini okuyena obeseluleka ukuthi yini eyenzakala la ekhaya. Sahlangana-ke siwumndeni sithe-ke mase sihlela usuku lokuza la ekhaya sasisiza naso-ke lesi simayo sabadala. Ngendlela engibona ukuthi izinto zayashesha ngayo emndenini wakithi akubanga nsuku ngaki ngifikile ekhaya bese ngibona ubaba kusebusuku kuyinyezi enhla kwekhaya kunehlathi kodwa la livale phezulu livulekile nje lapha phansi. Bese ubaba-ke kunokhulume enguzwayo ukuthi la ekhaya kukhona izigangi ezingenayo uzoyigada-ke namhlanje. Bese-ke ebusuku-ke ubaba emesake emile egcekeni ubaba ozala mina sashona. Uma-ke sesime la egcekeni bese sibona iy'thunzi phansi kwey'hlahla lezi ezila ekhaya ngaphandle kwekhaya emva komuzi. Bese sithi kubaba umnangake labafana okuthiwa bayaganga la ekhaya bese siqonda kubo. Uma sifika laphaya kubo kuvele kusukume insizwa eyiqosheme inde lesizwe lapha ifakele lishethe okuthiwa umtata linebheshu lapha ngemuva isukume ngenyawo cela ningahleki. Uma ima ngenyawo lesizwa besithi kwenze njani madoda asilwi nabukekani ziyimpi nje. Ayi noba wathi khimilile-ke esebonile ukuthi abantu abadala labakusibo labafanele sicabanga ukuthi yibo abaganga la ekhaya. Uma-ke ngibhekisa amehlo lapha esinceleni ngibona omunye ubaba uhleli lapha ulengise i-email lapha esihlahleni. Kusho ukuthi leli sukuma lapha nje siliphazamisile. Belisuka lapha ochathweni lusathuluka lapha. Ngikhuphuke ngamehlo ngibona isalukazi sidala eyisasidabukisa singcole lokhu engingakwazi ngawo ukuthi uma usibuka uyabipha ukungcola ababe yikho laba bantu. Lesi salukazi futhi kugone ikhehla elidala futhi lihleliphiwe amathanga lesi salukazi. Lesi salukazi umlomo sawababomvu mhlawumbe abamanje bazi ukuthi umlomo uma ubomvu usuke kuthiwa yini babethi imbebevana. Nayo imbebevana ngokwazi wami eyidalwa ukuthi ihefu kahle ihefu ukuthi uma ungayibongeli vele kudaleke imbebevana. Silezo sibonga leso salukazi lo baba omdala oyikhehla naye ugonile ulokhu esiphuzisa ngemali engingaziba esiphuzisa ini akubambeki nalento asiphuzisa yona iyavuza. Lento futhi kwaleso salukazi nale lingikhehla kodwa nje bonke ngabona bese simele sokungcola. Ngaphapha ekuseni-ke ngase ngixoxa le ndaba. Eyesibili-ke ngiphupa-ke bese kufika leli thuba lokuletha iy'mpahla la ekhaya lezi umshumayeli oyayaseluleke ngazo iy'nkomo lezi zesihlanu sayiletha-ke. Emva kwalokho bese ngiphupha futhi sengisekhaya. Ekhaya laphaya ngiphenya ikethini unyezi wasebusuku lapha ngaphesheya khona indle u-round. Phambi komnyango wendlu ka-round ngibona abantwana bayagijima babuka phansi bayadlala
ngithi ngibuka isikhathi ndabufanele baqhamuka ngesikhathi sobusuku abadlala lapha egcekeni bese ngiphumela phandle ngifike ngibuthe umgubane ngihlwanyele phezu kwaleya nto ngiqonde ukuvusa abakuleya nto abadlala phambi kwayo babone into engiyibonayo bese ngibona umnyango uvuleka uma sebevulile bese ngiphumela phandle uma sengila everanda emnyango babuya abantwana la babuya bagcwala umuzi-ke manje bahlale phansi bonke baqoshela abaqokile ngenhla ngoba babe malamunye nje be-brown emzimbeni baqoshele umzu wonke ngathi ngiphendula amehlo ngatholi baze bawukaphakela ngisho esibayeni ezansi lapha into engayikhulumayo nengingajwayeleke mina ukuyisho ngiyababingelela-ke sanibonani bangani bami angisiyeki umuntu umngane ney'ngane sanibonani bangani bami bavuma lingabobani betayisela bokomdlele into njengayisho lapho ngavela ngathi siyabonga uShemba Nibusisi yilokho-ke bengikuzele kakhulu layo ethi mhlawumbe-ke nabashumayeli bazongithi iseluleko ukuthi uma abantu abadala sebegezekile mhlawumbe sebebuya ngalolu hlobo ikuphi osekufanele sikwenze siwumndeni okusuka manje. Inkosi ibusise lekuzweni. Amen. Ngiyayithetha inkosi enkulu yasekuhleli kwaManazareta. Uphumlani wakamngadi ezweni lasemzume ebukhosini bakashinga ngumntwana osebona izinto ey'ningi kulo muzi kodwa enovalo esaba ukusukuma kakhulukazi okungisukumise kakhulu uphumlani wakamngadi ezweni lasemzumbe ebukhosini bakashinge. Into engilethe kakhulu ngisuke ngabona nalo mshumayeli wamuzi wakithi ethi mfana wami khombana umncane wakithi ethi sekufanele ukukhuluma wena ngoba lona unovalo kakhulu uyasaba. Ngase ngibona ukuthi ake ngisukumeke namhlanje. Ngolunye usuku ngangafika kulo muzi ngaphe ngasebenza ukusebenzeni kwami ngathi mangiphindela endlini lapho ngihlala khona ngabona inkosi kaManazareta uyazi lezulu sisebuhleni. Le nkosi ibuka kaManazareta sikhipha ukuthi akhambe kosentshenze njengoba sesentshenze ebuhleni. Nami ngasukuma ngahamba ngasebenza kodwa lobeni kakhulu ngisho ibona phansi enjengoplastiki lesingathi nami ucosha. Sabe sesiphindela khona sisolile isibusiso. Inkosi yabe sithi mayisuka yatshengisa ngazi ukuthi sengiqala ekuthenini asisebenzi. Ithi asisebenzi asisebenzi. Yaphinde yamemezela ithi bonke abantu ngisabasebenza abantu abafuna ukusebenza abayaziyo. Ukhulunywa indaba nje ayikho ekhulunywayo. Saphinde sihambe nami ngithe uma ngiyibona ngasuka ngomhosha osuka ehleni. Ngathi ngibona abantu abaningi ngangade ngingabefika ngisebujwayedwa ngayibona sengila ekhaya lomphefumulo ngaphandle. Yimba sewubona isipedi nephiki laphayana kunezwi elikhulumayo phezulu elithi qhubeka umbe kakhulu ngimba manje ngimba kukhonkolo endaweni ey'tiyele. Kwaqhamuka isalukazi nengane eceleni bazizothi sisize ngisabona ngihlupheka kakhulu. Nami bangimbisa kakhulu ongangokuthi wasomemezizwe lathi sesele kancane sebengibona ukuthi ngingathela sesele kancane ukuthi kulunge. Lo muntu sekusondele ukuthi ephume kwathi uphaphama kwami. Ngathi uma ngabe sengivuka ngabuye ngazosebenza ngazibona ekaleni kwami nginomthandazo engiwenzayo ebusuku. Ngabona abantwana abaningi labantwana babeuphazamisa umthandazo wami. Ngangithi uma ngithi ngiyaqala nje bevele beshaye iy'koqoqoqo ekuzokwami bangumsindo kakhulu kutshengisa ukuthi abaphazamisa into engiyenzayo. Ngathi uma ngabe sengithi amen kwasuka yento ngazi ukuthi bayavinjwa abantwana ukuthi lento engiyikhulumayo noma lento engiyithandazayo bengezi mina uzongitshela ukuthi kwenzakalani. Kwasuka yento bavele kumele mahlombe egijima ungangokuthi uyantshontsha ntshontsha kulo umdadanyana okuyena ubatshela ukuthi hambani. Wafika wathi kimi noma eyodwa nje imbuzi wangibiza ngobaba wathi noma eyodwa nje imbuzi
baba yosiza sonke ngoba akukho kulunga emthandazweni wethu. Emva kwalapho ngabe sengiba nenkinga enkulu yomntwana engizala wenkosazane ona-13. Unkosazane wabelelwa kwawumuntu ongathi unabantu abadala kodwa angazi ukuthi nokhona umuntu wazi ukukhuluma ngaphandle kothwasa. Lo mntwana engitshela ukuthi manje ucela mina ngimsize kakhulu ngoba umndeni wakomalume wakhe usuvumile ukuthi ehambe emanzini eyothatha ikhwama. Ngabuza ngathi mina ikhwamazani bathi unenkani manje sicela simbulale umntwana nomndeni wakhe bathi hayi umntwana umdedele ehambe okwenza lento. Ngathi ngiyabuza ngathi bathatha inkinga ikuwe wena uphethe ukhiye ukuthi ime wavuma nje umntwana useyothatha umsebenzi sebevumile abakomalume wakhe bonke sebevumile. Ngabe sengithi ngisacela ningilinde kancane. Into engiyibonga kakhulu ngibonga ukungena nje kulo muzi khona isibili ngabe umntwana uyimanje uyisangoma. Khona isibili engasitholayo sokuthi ngisho ngithi akebe ngidedele kancane usemncane lo mntwana kodwa-ke angiphiki nalutho. Ngabe sengitshela umndeni wakithi ngiwuhlanganisa umndeni wakithi-ke wabe suhlangana lo wahlanganayo senza la ekhaya lomphefumulo saletha impahla. Emva kwalapho siletha impahla lo mntwana uthe uma engabe sekubuya sesibuya khona ekhaya lomphefumulo uzosho ukuthi baba manje inkinga engibhekene nayo nangu nogogo akasangibuyisa akasangibulala. Ngimbona usekhaya lomphefumulo nomndeni omningi wakomalume kodwa bangaphandle kwekhaya lomphefumulo bathi bona bangenanga kodwa umndeni wakini baba wala ekhaya ungenile wona ngoba kumningi ukhushana ukungena ekhaya lomphefumulo. Lona uthi ngeke ukwazi ukungena ngoba nalona uma wakhe yena akasukelanga kubo usukele lapha kithi ukuthi enze ekhaya lomphefumulo. Bathi into yodala ukuthi ilunge ukuthi ehambe kubo kwakhe uyabonakala kanamandla kodwa iy'mbuzi eziwu-7 abayifunayo ukuze lo mntwana ulunge konke lokhu naye futhi iy'mbuzi uyayithola kubona abazi lutho ngemali bona ibona abaphethe yonke into. Ucela ukuthi lezi mbuzi lezi zingo-7 lapho kube sekuwukulunga kokuthi lo mntwana ekwazi nokulunga ngoba nami ngisuka nje emndenini ophilwa ngokushona kahle kahle kakhulu. Ngiyacela amanazareth engcwele ukungena kwami lapha kube ukuthi kuphile ulwamuza ukuthi ngoba kuyashona kakhulu kuyashona. Lokhulumayo ubathobile ey'ndabeni zakwamaphumulo kawoza esikhosini bakaNtuli. Nami ngizela ekhaya lomphefumulo ngifice ogula. Ngithema ngifice ogula kunekhanda elinkandule ekhanda namazinyo ngakhuleka. Ngithema ngikhuleka kwathiwa le mpilo ngaphezu kwami ngicela omunye uzongikhulekisa. Futhi ngabe sengicela omunye usisi wathi yangikhulekisa. Kwase kuthiwa ngihambile esiguqweni ntambama ngakhuleka ngabuya. Ngithema ngibuye esiguqweni kahle kahle bekuwumuntu obegqoka amabhayi lawa ezangoma. Ngithema ngibuya ngibuza ukuthi ngiqhubeke ngingagqoki. Bathi ungagqoki namhlanje uzagqoka kusasa uma ukuthi isidingo sikhona. Hhayi ngilala uthi mazithi 10 udume ikhanda udume indlebe sukume bese ngiyakhuleka. Ngisho uma ngikhuleka kuthiwa ngikhuleke ngey'limi futhi kuney'limi eziwu9 engayithulelwa umkhulu esibonakalisweni. Ngikhuleke ngithema ngikhuleka bese ngithatha ifoto lonyazi ngilifaka emqaleni ebese ngiyakhuleka ngalo. Ngithema ngikhuleka ngalo kwathiwa angithathe iy'ndungu zami lezi endlula ngazinkani. Ngabuza ukuthi ene ku-right ngithathe iy'ndungu ngibe ngigqoke ifoto. Kwathiwa kunankinga. Ngikhuleke nangazo. Emva kwalokho kube ngathi kuba ngconywana. Phinde qale phansi lento dume ikhanda dume indlebe. Hhayi kusho ukuthi ngizwe ukuthi amandla ayaphela manje ekukhulekeni kwami. Aphele ngempela amandla ngizwe ukuthi amandla ayangiphelela. Ebese ngimemeza ingane ngifuna ukuyivusa ukuthi ayihambe iyovusa ubaba nomfowethu ozalwe ngamncane ukuthi sengicela ukuvalelisa-ke manje ngoba ngiyahluleka. Ngiyabona ukuthi ngiyanqabeka manje. Kuthiwa ngeke uzuyenze lonto qhubeka ukhuleke. Ngikhuleke. Hhayi ekuseni kusekuseni kuthi uma sekusa kufika into ethene angisuke la kule section engikuyona ngisuke ngihambe ngikadadewethu
ngithema ngidadewethu sihlale kuthi intambama iphinde ibuye leli khanda leli khanda nezinyo nepolokho phansi aphuza amaphilisi kufanele nokuthi yadlala hhayi angihudule afuna ukwenzela kusofa ngigoloza ngihudule iy'nyawo athi gibela embhedeni sayisebenza indaba yakho yokuthi abantu abahlali ndikhula bahlala hhayi kuthi inkulumo yakho ema noma ulindele abashumeli bazokuchazela okay bese ngibona buka inkulumo yakhe buthi uma sengiphaphama lapho-ke ngibone ushembe ngibone unyazi lezulu ukuthi ene hhayi ngiyabonga mntanami usuze wavuma ebese ngifikele ukuthi ngihambe ngiye emhlanganweni lithi ngicela laguqa khona isiguqo ukuthi asikho isiguqo la uzohamba uye 14 futhi ene emva kwalokho ngihamba ngayo 14 ngafike ngaguqa ngakhuleka sakwagidwa ngabona lokho bekhoze iy'ngcwele esasigida nabo ukuthi emva kwalokho ngabe sengiphupha uma ngabe ngiphupha endaweni ngathi isikole sasemakhaya lapho kwakukhona umndeni wakomalume ngifike khona ingathi ngilele ebese kuqhamuka indoda emnyama ithe uma ngabe iqhamuka le ndoda ngishaya uvalo ebese ngiyakhala ngikhale kakhulu ngithe uma ngikhala ngifike ukuthi angimemeze ushembe ngithi shembe ngicela ungilwise kusho ukuthi ngisamemeze ushembe uqhamuka umfana wami ona-2 years amkhombe kanje nobaba amkhombe kanje ebese ethi hayi ngiyobuyela umngoma wakho ungcono uqhubeke noshembe ushembe yakusebenzela wathi inkosi ibusise ngathi amen enkosi isenzweni ngiyayithetha inkosi yasekuseni kukuphakama umama Khanya oqhamuke embumbulu ebukhosini bakamakhanya bangcwele ngizocela uqala ngifakaze ngoba ngenye imini ngade ngikhona phakathi kwalo muzi ngade ngikhona inkonzo isha emini kepha ngitheme sengilele endlini laphaya engabe sengibona ubaba umshumayeli ekhuluma efakaza ukukhuluma okwakade ekhulunywa abangcwele usesakhuluma oba kanjalo ubaba umshumayeli ngibona inkosi unyazi lezulu luhleli lapha la kuthethwa khona amacala ey'mbuzi lusebenza imphefumulo kwabaphile emoyeni beyiqubulela bebaningi engayibona nami imindeni engihamba nayo babehuba igoma esihlabelelo esithi libongeni webangani engithe uma ngiphinda ngibona sisemfuleni ngale odakeni lapho kade ngibiwa khona udaka siyahamba khona siyasebenza khona la bekunyiswa khona umhosha abese eyakhuluma ubaba umshumayeli wala ekhaya athi niyazi ukuthi ukhona inkosi uGombela sisebenza naye engabe sekuyamemeza ngathi ngufakazi engithema ngimemeza kanjalo kwabe seyaziveza umdala wey'nsuku emba esebenza evula umgodi ongathi sikamkoko phansi kokusumbozwe udala ekwakumbuleleka khona abantu abaningi iy'nkumbi zabantu ezathi bayiphuma zigijima nami ngabe sengiyagijima ngejubane ngagijima bengeligijima nalabantu ngisho izalukwazi kugijinywa engaze ngayoqhamukela emfuleni ngasekhaya ngaphumela ekhaya ngathi uma ngiqhamuka lapho kwavuleka inkundla la kwakudilwa khona imikhuba yey'khwama bathi kumele nginika imali ngathi angifuni le mali engahlambulukile ngathi uma ngiphinda ngibuya nginikela kwafika inkulumo ethi emalini yokusebenza wofaka u-100 ngathi uma ngibefaka lo-100 ngabe sengiyacela ukuthi uNkulunkulu ekufikeni kwami nobungoma ngilahlise yonke into engangiyisebenzisa ngayigqiba engangilashwa ngayo ngayigqiba phansi ngafaka umlilo emgodini ngase ngicela uNkulunkulu ukuthi lo ongembathisa lokungoma okungayindawo okungihlukumeza kuwusizi ngicela abethule kepha uNkulunkulu emuhle uma ngikhuluma kanjalo ngibika kuye wabe seyangembulela uma ngibona indawo eyiqele ezikhona izalukwazi ngaphezulu kuney'khwama ey'ningi ezazikhona lapho
mina ngimile ngiphethe isikhwama ngithi ngizama ukuyicosha ezinye ngiyifaka phakathi kodwa ngohlobo ezaziningi ngalo ngabona amandla phela ekusekusanje ngabona amangiqalaza ngezansi ngibona uqhamuka izalukazi ezimbili ziyithwele izikhwama kwabe sekuhalalisa abantu kuleli qele engihleli kulo bathi uyesabeka engisho ukuthi mangimbonga uNkulunkulu engithe mangifika ngiphinda ngicela ukuthi angiqoqele bona imindeni siyoqoqana ngoba simele befika bazosiqoqana ekhaya elikhulu ngase ngithi ngiyacela uShembe abaqoqe wabaqoqa uShembe wababeka endaweni ewukhando nangabe ngihamba mina ngiyobika ekhaya elikhulu lapho kuthiwa siqoqane khona mangihamba la emaqeleni ngiyawangiveze baveza uNkulunkulu abanye bayinyoka abanye baqhamuka beyimakathi abanye baqhamuka beyizinganga abanye baqhamuka bembethe ingubo ezimnyama bawomama besifazane abahamba bezilile abanye bathushuke ezihlahleni sebebamba inkunzi basimele sibayangibamba ngathi hayi mina ngekho ekhulu ngiphethe ingubo zesonto la ngiphethe lutho olungase lumisize engisho ukuthi babe sebethi-ke qoqa-ke abaphilayo bahlangane ngoba thina sesiqoqele engithe ngisaphezu kwaloko kubaqoqa uma ngifike kuleli khaya elikhulu ngilidlala udaba babe sebeyalithokozela kakhulu khona umuzi engagodiswa wona engangawazi wakithi kanti nakhona kunesigodlo ngukhonjiswa ebusuku uma ngibona lo mama embululeke ethuleni kanti ngiyalela umuzi wakhe ukuthi nakhona ukuba ngize ngingasali nasengiphuma umkhankaso kulaba abaphilayo engithema ngisuke kulo muzi wakithi ngade ngibatshela ukuthi kunodaba okufanele silihlanganele lekhaya lemphefumulo okufanele imindeni isifuna ukuhlanjululwa manje ikhathele lemisebenzi mangigoduka ngiya engihlala khona emzini ngiyababona amakhehla ayajabula ayabonga kwazi babonga nawo kangcono kanti abonga kangcono nawo alinde ukuthi nakuphela le ndaba nawo bese eyalungiselelwa emzini ekusemaksanjalo isaqoqana emndeni kwafika umubi empilweni yami owayefuna ukungihlukanisa nokuphila isema ngabe into yehla ingishaya kepha uNkulunkulu omuhle wabe seyangithatha ngolesibili wangiletha la ngoba wabe seyakhuluma umuntu omdala wathambeke esibhedlela ngithi mina kusiphi isibhedlela wasekhaya lemphefumulo ngithe mangifika la ekhaya lemphefumulo ngigula ngingayizwa ngisho emandlebeni ngendlela engangishayeke ngayo mangifika la ngathola ukuphila mangifika kunenkonzo ka-23 ngawabona amakhehla engihamba nawo nawase-attend inkonzo ka-23 ngabe sengiyayaleleka ngayo ebuhleni ngalulwesine mangifika ebuhleni izolo sekuthiwa siyokuphila edamini mase siphile edamini sesasebenza edamini sashanela mase ngibuye edamini sengithi ngiyalala seliyaqhamuka iphepha sekuvela ukuthi hambe uye ekhaya lemphefumulo ufike uphamise izandla usikhethele inkosi base beveza umfula bavela besemfuleni omuhle ogobhozayo bayageza bathi usihlambulukele kuzo zonke lezono esasizenza ngiyayikhetha inkosi enkulu yasePhalamende uNyazi wezulu amen. Lokhu uqile uMancabawa kaKhanyeza entabeni zaseMpangeni kodwa ngizocuphisela imlazo wamanje. Ngomhla ka-18 September nginenkosazane eno-11 years siyalala-ke nayo yavuka ekuseni uthema kufika umkhulu wathi ucela uyomgezela ubaba omncane owahamba emhlabeni ngo-97 elinyazwe imphezulu. Ngithi uthe ubani ubaba omncane ekakasho ngithi hayi bephinde buya umbuzo uthi ngithe ubani ubaba omncane athi yena okay silale kwakulesithathu silale ngolesithathu kuse ngolesine athi wema ufikile ubaba omncane uthe igama lakho lizokhona ngithi hayi okay intombazane yami ngiyamazi bese uthe ubaba omncane ucela umyeni ekhaya lemphefumulo
umphathela amashumi amabili elinye elokumgeza elinye elokuthi umngenise kule ndlu emhlophe ekhanyayo omkhulu asebehlala kuyona omkhulu-ke bahlala kuleyo ndlu emhlophe ekhanyayo ngoba nabo babeke bafika kudala bathi bacela ngizobageza so iprocess yala ekhaya lemphefumulo sengiphakathi nayo nendawo nayo futhi yena wayesalile ngesikhathi begezwa laba bebegezwa ngesabatha lomhla ka-21 ngize la ekhaya lemphefumulo sengiphethe lamashumi amabili okuzogeza lo baba omncane kuthiwa ngizomgeza ngimgeze safika la ngelela kwabanda kunetha asisabathelanga ngisho la ethempelini sasabathele emadokodweni salala sengamnikelela-ke ngalelo sabatha salala ekuseni wayelele ngalesipholo ekuseni uyavuka uzothi wema ufikile ubaba omncane esegeziwe unyazi belumbeke isandla ekhanda wagezeka ohlangothini laka-right qala waphinde wagezeka ohlangothini laka-left sasebenza ngesonto ekuseni kwathi ngabophosa goduka ngomsombuluko kwazoba iholide ngolesibili mhla ka-24 ngomsombuluko ngivuke ekuseni ngiwashe nje akho muntu ekhaya sinayo lengane kodwa yayiyodlala ngizalele nje ngingekho ngiyawasha-ke emnyango ngithi ngisawasha emnyango kufike omunye usisi nje wakamakhelwane intombazane neminyaka around 25-26 efike ehlala everanda elengixoxisana yazi uthanda ukwasha ilanga libalele ngithi ofani kulumweni baningi abantu ngelendawo omakhelwane ngena esihlokweni kumzokhethelana nabantu okay mese le ntombazane akamakhelwane ethi hawe mawobani laba abadlala la egcekeni ngithi mina baba ethi nangu nje umama odlala nengane la ngithi mina angibaboni ethi yaze yafana ingane no-owethu ngithi mina u-owethu ingane yami eyomfana efunda enkandla bese ngikhumbula ukuthi kunengane yami yomfana yadlula emhlabeni ngo-97 eyinonyaka ngithi mina baba ethi nabi badlala la kodwa badlala ibhola lesigwede bese ethi uthi lo mama bacela uchele ngechibi la ngoba sebefuna ukuhamba kade wena usuke ekhala emphefumulo izolo ingane icelile emndenini yathi icela ukuphelezela uma wayo ngoba ibona uma wayo la namhlanje futhi bahamba-ke lo gogo lo ophelezela ingane uma wami oshone ngoMarch behambe-ke futhi bengiphelezeleke makufanele bejike endleleni ithi ingane icela ukuthi bengajiki icela kulogogo lo sicela ungajiki gogo ngicela ukuya ekhaya khona uzofika ngilale nobaba nomama futhi lo ofika mina ekuseni sengiwasha yingoba balalile usethi yena uma bekhuluma naye ngoba khona abantu abanesiphiwo sokwazi ukubona abantu abasemoyeni kodwa bengazoli zangoma uthi lo gogo le ngane ithe icela ukulala la yona ijabulile ukuthi ilale la ekhaya nobaba wayo noma wayo sebecela ukuhamba-ke manje kodwa bacela ukuthi uchele uthathe amanzi abusisiwe uchele la ekhaya khona uzobanika amandla wokuthi behamba bathe ngisangena endlini mina ngiyothatha ichibi lokuthi ngichele hhayi ukuthi wayephupha amanazareth wayekhuluma nje sibhekile ngo-10 ngingena endlini ngithatha ichibi lokuzochela mase ngithatha ichibi lokuzochela isithi le ntombazane hawu unobaba ofikile la ezobalanda ebathethisa ethi ngiyafuna emumva mekuthiwa kuyabala kuthiwa nina hambe niphelezela uma wakho anibuyi bese ngithi mina unjani lowo baba bese ngithatha ifoni ngiye ku-YouTube ngidownloade amavidiyo ala ekhaya lemphefumulo bese ngimkhombisa ukuthi lo baba kanjeni ngithathe isithombe sabamajiya athi uyena impela lo baba uyathethisa uthi uyathethisa kuthiwa akazobalanda ngoba emumva bayafuneka inkosi busise nifika Inkosi sesihleli uNyazi wezulu okhulumayo uhloniphile ogwale emabheleni emzimkhulu phansi kwenkosi umsingaphansi naNazaretha ngizibone ngolwesine inkosi akungolwesine ngisebhasini engijwayele ukuligibela la sihlala khona eNewlands leli bhasi beliza la ekhaya lemphefumulo kusho ukuthi uma sengisebhasini sengibona inqwaba abantu ngiyabachazela labantu engathi ngibachazela ngalo ikhaya lemphefumulo ngibonela kude ikhaya lemphefumulo bese kuthi yonke le ndawo la ngaphandle akho mizi kuyishashalazi nje ngiyabatshela nabantu ngithi mina ngendlela abantu abangena ngayo ekhaya lemphefumulo sonke siyogcina sesikhonzela la
singasafiki lapha ekhaya ngiqoba kude ikhaya lemphefumulo bese ngiyabatshela nokuthi nomasipala njengoba ukhona laphaya nawo uzosuka inkosi ithe sekuyindawo okufanele kupakwe kuzona iy'moto kusho ukuthi bese ngibatshela into engizwe ikasuthi ikhuluma la ethempeleni nesabathini edlule ngizibone sengehlile ebhasini sengila ngaphakathi ekhaya lemphefumulo ngifike ngangena kurawundi nje okunkulu lo rawundi bangcwele bekugcwele abantu sibambula yini kulo rawundi umuntu engimbonile ubaba uMshumayeli Majiya ubehleli ngasemnyango uma sibambula yini ngathi sekliniki siyahambela size siyohlala emabhentshini ubaba uMshumayeli uphethe irole elikhulu ebeliyidika ngoba ubexebula istika nika umuntu aphume kanjalo lezi idika uma esinika uthi ithikithi leli lokuvolontiya laba abavolontiyela ukwakha umuzi wenkosi Toshemba ngiphe lawo mandla ngoba ngisambile emsebenzini wami wezandla ngenxa yokugula nami ngikwazi ukuvolontiya kulo msebenzi ozokwakhiwa amen igama lami nguNkosile wakhumalo kaNongoma esilweni samabandla amen kuthe ngo-14 sivula 14 kuthe sivula 14 ngathi ngilele lapha etendeni ngabona nje omunye umama useshadile ugqokile u-14 wakhe yonke nje into ugqokile muhle kodwa uhleli phansi akahleli esitephini uhleli phansi futhi uhlezi ungiblathele mangithi ngivula amehlo ngiyambuka kanti naye shuthi ubekade engibuka kwaqondana amehlo wabesane waphenduka mashinane waflathela emveni kalokho mese ngithi ngiyavuka ngimbuka kahle wabesane wasukuma wahamba waphuma ngomnyango etendeni ngawuvala u-14 ngafika ngazosebenza ngoLwesibili kwathi ngoLwesithathu ngavuka nelinye futhi iphupho ngazathi uyena lo mama lo engimbonile egqoke u-14 nansuka uNazaretha egqoke kahle nje muhle wangena ngegate lele lokuqala la lo mama wangena ngathi ungena uyagijima uphusha abanye kwakhona namakhosazana into ethelela ayemaningi-ke kwangazathi uyena kuphela wayeshadile lapho amakhosazana into ethelela emaningi ngazathi abangenisa uthi ngenani mashinani nini nizothatha isibusiso ingani nabona nje ukuthi sinikeza ukuthi nami ngime ngibabuke bagqokile bonke labantu kodwa ngakuyinhlalisuthi namakhosana kwangekho ngisho yedwa wayegqokile mengithi ngibuke ezansi la ngapha emakhosaneni khona amanye amakhosana ayengikhona khona lapho ephethe imbuzi emhlophe enokumnyama ekhanda ngayo inkosazane eyindala kunawo wonke iphethe imbuzi emhlophe nje kwa ibambile ngazathi nentambo entanyeni ibambile inayo ngaphambili emveni kalapho khona elinye futhi elafika ngaphupha ngazathi ngiqhamuka nokabantwana qhamuka siyagijima sosiyade sami endaweni enomoya kakhulu imoto Khetha inkosi asiphakame ngosibongo wakugumede wambonanga ngokuxolela abantu bakithi engabazi babhubha abantu basekhaya umama babhubha bakithi kwagumede engangengibuzo ngezwe ukuthi umama wayengashadile kaGumede manje bakamthimu futhi bengekho bakamhlongo bengekho sisele sibabili kuphela umama manje ekhaya umama wayethi bayixoxa athi khona abakuba abafela ejele kukhona futhi abafela abakamhlongo abafela empini amathambo agcwala iy'ntaba ayekhomba that ngibona leza iy'ntaba hlokweni yiwo amathambo asekhaya umama kamhlongo manje-ke sizocelela
laba bantu siyabazi ngoba sesibona manje kulezi ngane siqalayo ziyaboshwa kuthi ngonakala lutho nje umuntu usesejele sokufuna ngomkhiphi mokuza Chaza emshumayeli manje uchaze usibusisa manje uchaze All right, umshumayeli onompopho. All right. Alunkesinga sezulu. Umambatha wakahlongwana eqopho ofaka esigodini sangandulo. Ukufika kwami la ekhaya kokuqala ngangisuke ehleni kuJulayi. Uma ngizozalana ngabona ngisemfuleni laphayana kukhona amadoda amaningi. Uma ngibabuza ukuthi abakabani, bathi abanye abakahlongwana, bathi abanye abakambatha. Benqamukile beyijumu bonke. Ngathi mina nifuna ukuthi ngenze njani, bathi ufuna ukuthi ngibakhiphe. Bangikhombisa amashumi no-5 no-10 bathi angibanikelele. Ngabuyela ehleni kwathi ebusuku ngabona indoda imuka namanzi uma idlula ngaphasi kwebhriji iphuma kumina inquni bese ifike yasukuma iphumela ngaphandle. Ngonyaka odlule kancane ngoSepthemba uhambile ubabezala emhlabeni. Umehamba emhlabeni emzini wami basindisiwe. Umehamba abuye ezimini athi Makhosi ngizobuya nawe anginawo umuzi anginayo umfazi ngizohlala nabandodana. Uthe ubaba emva kwensuku ezintathu wathi ubaba enengane yami wena ozongisiza usikhiphe la ngoba kade ngifuna inhlambuluko. Ngathi mina baba ngeke ngikwazi ukukhuluma ekhaya ngoba isimo sami ekhaya uyasazi ukuthi sikanjani. Wathi ingane yami bengibona ngamehlo enyama ngisasemhlabeni manje sengibona ngamehlo wamoya ngizokulungisa. Ubaba uthe suka wangithatha wathi ngobona la afikele khona. La afike khona esikoleni wathi iy'ngane zakhe zisula nsesikole. Lapho baney'londa badla into kungcolile wathi uma ukuthi awungene ekhaya emphefumulo ngihlambulukele ngibalanda bonke bazongena la. Ngamtshela umkhwenyana wathi umkhwenyana asithenge iy'mbuzi sizihambise. Ngithi mina ngeke sizithenge singabatshelanga bomndeni. Wathi ngiyabaza bomndeni ukuthi njengoba bengayilaleli indaba yakho ayikho into esingayenza. Ngafike ekhaya emphefumulo ngibone lokho ngalesi sinqayi ngafike nganikela. uJehova emkhulu ahambela kubona sahamba nohlongwana ngoDisemba. Uma sihamba ngoDisemba sobatshela ukuthi sizazonikela la ekhaya. Basamukela bathi bona ngeke bese. uhlongwana uthengile imbuzi eziwu5 saziletha la ekhaya ngenhlaka bagibela beza bathi Makhosi sicela imali ngababa ukuphathela imali bese. Sahamba sazihambisa imbuzi. Kwadlula insuku ezimbili ngambona ubaba eyiphethe le mbuzi ey'bambile ngathi mina umkhulu le mbuzi zasezikhuphana kangaka. Wathi ingane yami lo-round wakho luncane nalunyazi liyazibusisa imbuzi luzalana ngizolithatha bese baphume bonke abasesigodini sosizi. Uthe umkhulu sanjalo wahamba kwadlula iy'nsuku nebuya ubaba. Uthi ubaba enengane yami ngithi mina baba uthi banenkani kodwa ngisethemba ukuthi uphinde ushaye bese mamezala wakho ngiyamlanda. Kade ngisehleni-ke lapho ngoJulayi. Ngathi mina mkhulu kwenze njani? Wathi nalo mfana undodana ngiyamthatha ngoba ngoDisemba sikhishiwe esigodini sosizi. Baphinda basithatha basibuyisele ejele. Bathi buku ukuthi umhle kanjani lapho ngangimile ngiphethe ihouse emvulile phansi ngemgidini. Bathi buku ukuthi umhle kanjani angimazi ukuthi neyifuna empilweni yakho ukuthi ngiyabalanda bonke. Bangale kuthe uSepthemba lowo manje umamezala wagula waphalaza igazi. Nephalaza igazi bahambile odokotela nehamba odokotela wazathi Makhosi ngihlulekile bahamba bayamuntu. Umuntu lefike batshela laphayana be-emfonela wathi umuntu indaba yosindiso into engekho abakhethi ukuthi bayakashembe noma bayezayoni. Ngathi wathi umkhwenyana wami asihambe uhambe kuyomshumayeli. Ngizobonga kakhulu kwashembe unyazi ungithanda kwakhe ngoba ngesonto elizayo uma kuwukuthi umhlangano uyavalwa namhlanje ngesonto elizayo sebeyokwenza inhlambuluko sebeyosula umsindiso bayongena eNazaretha. uNkulunkulu akashembele mkhulu uyangithanda ungizela zonke izinto. Namhlanje kuzosengizelana ngoba ngizosebenza. Uye waqhamuka esibonakalisweni wathi uNkulunkulu lapho ngibona unyazi kwathiwa namhlanje usuku lokuthi yena sizomweliswa okuhle kodwa. Wabe ngathi ngibona iy'ngane zasekhaya abafowethu abafekazi amaNazaretha sonke
kodwa ingane zamaziwile abantu washona umazawo manje nakade bengifonela usibuka athi sisi ngizoflexa katheni lasemini ngoba sizomukeliswa sonke ngathi ngingisiza ngiyacela ushembe ukuthi angikhumbule ngoba ngiyabatshela ngekhala emphefumulo abafuni ukuthi bezobikona ushembe aze abakhumbule lekhanda langababizakale ukuze sizane kwesibuseni izweni. Ogcina lokukhuluma usesibuza umshwayi. Kuthe kuleli sonto ngivuka okay kuthe kuleli sonto azishoba awuphamisisi futhi usukhumela phansi funa leli zothethisa ngani ingane phamisizwe yebo igama uzama isibongo wakamiya ngisuka khona la kaJay kodwa ngokudabo wangisuka eMzumbe ngithe kuleli sonto ngaphupha engathi ngisejele mangabe ngisejele engathi ngiboshiwe kodwa futhi angiboshiwe ukuthi angikwazi ukuphuma nokungena ngiyakwazi ukuphuma ngemsebenzini ngiphinde ngibuye kuthe ngolusuku lesibili ngaphupha engathi ngisendaweni nje khona bonke abantu bekungekho ethempelini kwaqhamuka inkosi uNyazi leZulu weza kumina wangamkelisa khona into anginike yona bese ngabonga bese wahamba ikona ukungilethile. Uphi lo makoti lo kade ngibiza lapha ngaphandle uyahlupha futhi manje abasezi futhi manje lo muntu uphi lo kade khona lapha ngaphandle ekhaya lomphefumulo ngafika ngusayinile ngwakwaHlongwane eBergville ngaphansi kwenkosi yakwaHlongwane ngafika la ekhaya lomphefumulo kuyisabatha ngiphethe impuphu kwasekuthi ntambama sengiphindele endlini kwafika uma ongizalayo selandlula emhlabeni wathi mntanami ngiyabonga ukuthi namhlanje ukukhumbulile mina la ngihleli khona ngidla inyoka ukudla angikwazi kwandlula lapho ngoba nje uOkthoba lokaqala ngafikelwa ukuthi angizela ekhaya lomphefumulo kuze kube uyaphela uOkthoba wathi ngolunye usuku bengade ngikhona futhi lapha ekhaya lomphefumulo wafika umkhulu kimi ngiqeda kwenza umthandazo ka6 ntambama umkhulu ozala uma wathi mzukulu ngize lapha kuwe kuthiwa ngize lapha kuwe akekho umunye umuntu engizokwazi ukuthi ngikhulume kuye ngaphandle kwakho wathi mina emzini wami ngikhishiwa ngisenayo indawo yokuhlala ngiyantanta manje angazi ukuthi kumele ngihlalephi umuntu ongikhiphile emzini wami umntwana lona owazalwa labantwana babizwa ngokuthi amalongo uyena ongikhiphile ngoba uyena osesele lapha ima awuzwalanga ukuthi umuphi lo mntwana kuthiwa obukhiphile umntwana athi uyena ongikhiphile okusho ukuthi ngizoqala ngilande kanje ugogo washadela kwaHlophe uthe mayeshadela kwaHlophe wathola umntwana oyedwa wakwaHlophe wasumkhule yabhungu eyohlala eGoli kwase kuthi lezi ezinye ingane elandelayo kwangasezo lezakwaHlophe kodwa ahlala kwaHlophe bizwa ngokuthi amalonga kwaHlophe nami nje njengoba ngiguqe lapha umama akuyena wakwaHlophe kodwa zazi ukuthi ikhabo mami khona kwaHlophe ngoba sikhule
asikhulelanga khona ikabomama kodwa lona kabomama esilaziyo. Umalume lona okhipha umkhulu ulo malume olilongo lapha kwaHlophe usefuna ukubiza isibongo sakubo la atshela ukuthi ungakhona ngoba ugoga yiphi into ebekade ifihla nathi asitshela ukuthi lapha kwaHlophe yikhabo mawenu kodwa umawenu wakwabani kwaseyasisho isibongo sakhe umkhulu-ke loyo wafika kini ezosho into enjalo. Ngabuza kuba kumajiya waseyangichazela uba amajiya ukuthi kumele ngimnikelele ngidlule lapho. Khuluma le ndaba le yamanje nobade beningibiza lapha bakutshela ukuthi kwenzakalani nokuhleli nabantu lapha kuyi-break. Khuluma lokho-ke ntombi ulisikhathi sambili senze kuko namhlanje ngoba kuyisabatha emveni kwenkonzo yasekuseni sengiphumile ngihleli lapha ngaphandle ngithi ngihleli kufike umkhulu ozala ubaba athi mntanami mina ngumkhulu wakho ozala ubabakho njengoba ubona into zakho azikulungeli nje yimi engivale yonke into yakho wathiwa ngihlale lapha kuwe ngivale yonke into yakho okuhle ngabe kuza kuwe ngikuthathe ngikuse kwabanye manje inkinga enginayo manje ukuthi uma ungena lana ekhaya lomphefumulo ngiyavizwa mina kuthiwa ngingangeni bese ngiyajika ngahambe ngiyelaba bathi angihlale kuwe ngivimbe yonke into yakho ungalungelwa yilutho. Uthi uma ngabe ngifika kulabantu bathi angibuye ngize kuwe ngoba uma ngisuka kuwe kuzofumuzi manje ufika kimi uthi mntanami ngisize sengikhathela ukwehla ngenyuka yilobo-ke bengikubuza kubaba majiya ukuthi kumele ngenze njani angazi sikusise ma bazokuchazela abashumayela. Hayi ubaba uphungula la ngaphansi kwenkosi ubheka amabhata emzimkhulu ngaphansi kwentaba iNazaretha. Hayi bazalwane ngihleli njengale ngihleli lapha kude angikhuphanga mina ngoba igama lokukhupha lafika nabelungu ngibonisiwe ngoba babengafuni ukuthi uboniswe babekhuphile bonke into yabantu abadala. Manje-ke ngizothi-ke ngithuyiwe ize selifika ngihleli lapha lithi ukhulumile ngonkosikazi wakho noma wakho uMamdluli kodwa manje engikuthuma kona ezweni manje awubatshelanga abazalwane. Ngithi konje ngoba kuphi na ngo-1998 kwakunempi ya-ANC no-IP Lightweight kwafika izwi mina ngilele ekhaya lathi lelizwi hayi mfana mvuka incane lempi elwa la ikhona into esithathu ezayo. Mangithi ngiyabuza ukuthi ihlobo lulemiphi abese umuntu angithatha engise-border gate emzimkhulu kwakusakhona lapha i-border gate emzimkhulu ngakithi ekuthiwa Natali ngalabo esekuthiwa la ufike ubeke uMandela ngale uthi ambona lo baba bese bawushayela la mangibuza ukuthi wenze njani nathi lalela-ke ukuhamba kwalamadoda amabili kwaba koza impi yesithathu engafuni wangitshela abantu ngayo uthe masekwenze ngathi mina kwenze ngathi bheka phezulu kanti ngibheka phezulu ngafika inyanga iphelele kwaphuma uMnazaretha umhlophe mangithi ngiyabuza ukuthi ngiwuthungelini wathi ungawuthungi uyawuthunga amathutelwa yina ngisayisana ngathi masengihlele ngahamba isikhatshana dlula umnyango ngalala ekhingedwana ngashaya ikhenza kwaqala kwafika izwi elithi usuzohamba ekuthuleni kwabangcwele. Ngithi nikuthula kwabangcwele kanjani ngoba ngiyikho ngoma le athi yena athi ngimile lapho mangithi ngilalela kanjalo abesesuka ngithi naye kunomunye umama wayengithathile ngisekhona useqambukile lapho ezimkuba yakhe usehambele maseqambe igama lakho athi ukuthula kwabangcwele ngathi angiyilapho mangithi angiyilapho ngitshela kuphelanga isikhathi esinganani 2015 ngangena ekhingedwana ngishaya ikhenza ngasiza ngalala for 1.5 years esibhedlela ekhingedwana 2022 masengilele ngiyabuza kuJehova because ngoba ngiyakhuleka ngihamba amabandla ngiyiyo yonke uthi ofuna ukufana nami makafe namanxele
uvuma bayithinta inyama kodwa umphefumulo ngabawuthini waseveza amakhosi amane phambi komso wami wathi ngibona ukuthi uketshwayo lo wathi ngibona ukuthi ingani lo wathi ngibona ukuthi bani lo haleluya vese ushaka eduze kwami wathi naka amakhosi aphethe aphosa umphandi nomabhubesi aneprofeti uthi-ke nami ngikulethelwa ukuthi okutshela ukuthi ulethwe yimina la ngoba usuwagoloza ukuthi uyahamba uye ekuthuleni kwabangcwele nginemthungo ewu-2 bengithole etafulana nafulele bayini manje masengifuka lapho masengiqeda ukufuka lapho uthi hamba utshela abantu mina ngisangoma sesithathu esasikhona sesilo ngithunywe ushaka ngahamba la ngathatha ngathi awufika nongo wathi masengifuka ngamukela lapha wathi ukuya kwami kwakhothama inkosi yakwayiphela kwakhothama inkosi kwakhothama abantwana besilo la enkohlweni ngizathi namhlanje wasekhamba utshela abantu ukuthi uzohamba ubatshele abantu uthi sengiyawugonqa umhlaba yimina ushambe manje sengizothatha abantu ngishiya abangafuni ukuhamba nami manje ngizothi kini kuthiwa ngizele loko la uthi ngizitshele ukuthi sewuyagonqa umhlaba uthi namhlanje njengakuthumela tshela abantu uhambe ngoba ngifuna uhamba amakhumbi abanomhlaba njenami uhambe batshela abantu uyagonqa umhlaba amen Nokhulumayo umtshelo kwaZulu wakwaZulu wahlabisa ngaphansi kwenkosi yakwahlabisa kuthe ngoJulayi ngalinyalelo ndodana wami ngimthume eRichards Bay ukuthi awulandele imoto yami uthe uma elandele imoto wahlangabezana nezolaboya ezamthatha zahamba zawufaka ehlathini phakathi lehlathi zafika lapha ehlathini zamnquma zamdukula zathatha imoto zathatha konke ngamfuna isonto lonke ngingamtholi singasalala ekhaya ubusuku nemini ngingamtholi ngabiza amanazi ngafonela umfundisi uDele wabiza amanazi akhe abazothandaza kwathi ethandazile amanazi aletha watholakala ehlathini esonakele yadungeka uduwe ingqondo yami namanje lokudungekile ngithe ngisuke ekhaya kwahlabisa ngoba nginomunye umuzi la kwesikamqambi emaqambini ngangidlule eShoprite eBhindoku ngathenga ezinye izinto njengoba ngiphuma ngaphuma izesemkemeza ngase ngifika omunye ubaba nomama nje nomama oyedwa behayi ngase ngibangela sengibathatha ngoba ngase babona bazonela uma ngibathatha laba bantu uma ngithi ngibathathela abantu bangena bayakhuluma uthi lo baba ukhuluma lo mama uthi lo baba mina ngisiloni Nazaretha ngigospel kodwa ushembe uNkulunkulu ngifele indodana yami ngo2022 kade ngingcwaba ngoJanuary this year njengoba nje ku-October manje uthi-ke ushembe uNkulunkulu awu ngavele ngabona ukuthi hayi lo muntu ukhuluma nami uzokhuluma le nto kimi nginale nkinga enjena wathi-ke ngitshela umvangeli umkhwanazi wathi uyazi nekhala lomphefumulo wathi angazi ukuthi kuphi lapho wathi hayi ukhuluma lo baba Sibongo ukhulumalo usebenzile kakhulu leThekwini ekhala lomphefumulo kulapha lemthazelo uthi asemtshela ukuthi hayi hamba khona uzofika lapha khona uphathe isimayo wenze lokhu nalokho uthi ngempela indodana yakhe eyayibulewe ingaziwa ukuthi ibulawe nini uthi watheza la wenza lokho ayitshela umbani umkhwanazi wafika lapha kwakungoLwesihlanu kwaba yisabatha kwayisonto ngomsombuluko wahamba waphindela ekhaya uthe ngoLwesibili uthi wathi angene enkantolo eMatyazo ekhalile embezi waphuma lapho indodana yakhe isiyangcwatshwa imathamba mhlophe nalaba ababulali bayo babanjwa baboshwa wathi-ke ushembe uNkulunkulu baba ngiyacela ngisiloni Nazaretha mina njengoba ngilapha nje nami ngizele lokho ngizothi kulaba bulali bendodana yami uNkulunkulu kaShembe abavele obala babanjwe nabo bajeze ngokona kwabo uthi nesidalwa lesi okuyizona esiqhamusele embozi ngoba ngithe uma ngikhuluma nomshumayeli uMadiya ngoLwesine wangitshela ukuthi hayi ingozi kukhona isidalwa okufuneke sibona ngathi isimbe esivulile hambe uyofuna imbuzi kwabuye bafika indaba ezintsha uGumede wathi hayi kusesidalweni
ngiyabonga uNkulunkulu wasephakameni sengathi ungena wami ngoba ngifike naSimayo abakithi bengale naSimayo bangikhumbule isimo inkosi umsebenzweni amen umhlaba usindawehlela nomuzi uNkulunkulu awuvulile usibeka engcupheni nasengozini ngoba uvela izinto ezagqibela ukhona ukhulumile phakathi kwethu la wathi kwathiwa imba esuke ebuhleni kwafikisa lwazi ney'ngane bamlekelela uthi laselithizwi imba selizofika kule nto sekuzolunga nganini sekuzofika okuphakho ukutshengisa ukuthi izinto ezigqilazile ezinye zicindezelwa yinhlabathi uhamba wonyaka ziyagqisheka okudinga ukuthi uma sesisukuma sithi siyabakhulula sibophe ukhalo siqine ngoba bakude kakhulu labo bantu njengobalanda kude abaqotho phezulu phakathi kwalo muzi ekhaya umphefumulo ngoba lithulile liyasinda alimfuni umuntu oyivaka lifuna amakhawe namakhawekazi ukuze bakhulule labo bantu awucabanga kuthiwa imba sekuzolunga imba ochaza ukuthi iyagqisheka iyaphansi kude ekuthuleni umongo wosizo liphethelana nawe lidinga-ke wena ukuthi ulibekezelele angifisi ukulibala lento ekhulunywa lodadewethu ngoba angazi ngisuke ngale ngidla namashumayeli simaya ngalo ngase ngihamba nje ngathi ngilapha esangweni ngiyobheka abafowethu ukuthi bawuphethelana nomsebenzi wonyazi ngase ngimase qhamuka umthembu njuma lalalele lo muntu lo makoti akhe ekhuluma la uyakhala ngithela ngenyembezi ngithi naye uzobaleka ngishiye ngoba ngizomthela ngenyembezi khuluma kwezinjani usekhuluma le ndaba-ke ngikhethe uthi njengoba ngihleli lapha ngisadlanga kudla liyakhuluma la endleleni liyakhuluma lapha endleleni angiqondileyo lona kodwa ngiqonde usizi lokuthi awuyibheke nakungcono selivelile ikhetha wena-ke ongazi ubona izinto zithundu ukuthi isiphi isifungo esenziwe ngawe yena wenza isifungo sokuthi hlala kulona ngesikhathi siqala ukukhuluma la mhlawumbe akunakekanga mhlawumbe namanginakanga uma ngikhuluma uyasho ukuthi siwe sicela kumnikazi wokukhuluma unyazi lwezulu ngoba akukho wakukhuluma kulo muzi ukhuluma kwalo muzi onyazi siwe siphiwa unyazi mayibonkosi awucabangisise kahle uma ethi lithi leli khetha kuthiwa ngihlale kuwe usungalungela yilutho uma ngithi ngiyakushiya bayangixosha bathi angibuyele kuwe ngoba ngekilungele ngekulungele umuzi wabantu wafile ochaza ukuthi lo muzi oyinhlalakahle yabo wakhiwe ngaye yena uthunjiwe uthunjwe ngaleli khetha inkulumo ekuseni sithe kukhona abantu abalelo thulile umhlaba bafike bavuswe imphefumulo yabo uthatha inhlaba yakhe bese bevuswa bese benziwa imphofu ukuthi abahamba ogama ngabanye abantu abahamba ocela phansi izwi uyabona leli khetha indaba ndikhuluma eseni nansi sivakashela lodadewethu ukuthi ukhona abantu abangenanhloso yokuthi babe yimpofu kodwa baphendule ethuneni babe yimpofu bese bethunela abahamba ogqilaza umuntu awucabanga lodadewethu ogqilaza umkhulu wakho ozabisa usuthi uma ethanda uyavela azenze umkhulu akhuluma indaba ucabanga ukuthi inhlala yokuphingameza yena siyacela-ke umnikazi bezulu umnikazi wemphefumulo ukuthi akalihluthele ikhetha namhlanje mayibonkosi leli lingabe lisabuyela emumva alingabe lisabuyela emumva la lithunywa khona ushembe akalihluthi namhlanje lilale seyindawo ekhala emphefumulo lingabe lisabe abese ushembe elengula alikhephe lamakhubalo alikhiphe nazo zonke iy'cupho abayicuphe kulo aliguqula aliphetha enza umuntu
Kunabesaba isilwane ngoba ngeke bamthumele engasona isilwane. Fanele bamguqule eqala bamfaka amalunga aphendule isilwane bese egqilaza ingane. Namhlanje siyamcela uNkulunkulu wasemhleni noma ngabe intombi neshumi uNkulunkulu wakho latheni Nkosi lelishumi phendula lenkomo. Ngicela uNkulunkulu namhlanje umguqule angazisabuyela lapha yathi nje khona abuya azogeza lapha ekhaya abesayidlozi abuye uNkulunkulu wakhe ayoqondisa lesi simo sekhaya wakhe esengamandla sezulwini mayibongozi akenake yedwa sibaningi kodwa siyamcelela sisonke umuntu omntwana oveza lenkulumo ushemba akaveza ukhulu wakhe manje lelikhehla sicela ukubizwa selilihle seligezile ngaselona umkhovu phezu kwalo mntwana amen. Phela uvuma wethu ushembe unenhliziyo ey'phethwezi masivuma thina uzokwenza kodwa masisho amen ozacile seshaka ugodola kasizwe ngoba lo amen sithuma ushembe noma ngabe kuthiwa wenza okwakhe usejudiwe uyaguquka phenduka wathi yini le ememeza abantwana bami bakubulala ngalo ekhala emphefumulo useyafuna uNkulunkulu uyezwa ukuthi nasi isililo nakini nakushemba asibheke isililo esenhliziyweni yakho asibheke ushembe mayibongozi ubona abantu abathi bafisa ukwenzela iy'ngane zabo emhlonyana uma usuqalile uhamba lolu hambo lokuthetha amacala umndeni wakho la ekhaya emphefumulo awusakwazi ukugijima wenze lo msebenzi ukuthi wenzela ingane yakho umhlonyana ngoba khona ingane ezingenzelwanga umhlonyana umzwile lothe ubona ingane zakubo zigcwele igceke lonke zakaka isibaya zaqotha azona ingane zayizolo lezi ezingaphambi kwasendulo ezaphuphumayo ezingabantu ushembuse iy'ngane ngokunikela kwabo ushembuse iy'phehliwe wayivusa ezinye zabo zazenza imiy'telezi ezingenzelwe imikhofu ushembe ngesikhathi ukhishwa imbuzi yabantwana ushembe selihlambela abantwana abaphuphuma bacinta abalahla bahushula benziwa iy'lwane benziwa imikhovu benziwa imidlambila benziwa yonke imikhuba y'iy'lwane mzule kade khuluma uthi ubona abantu bako abanye bayizimfehla abanye bayizinyo abanye bayibabhubesi bayizinja baye yonke abantu bahlala esigodini sosizi baze baphenduka iy'lwane ingakho abelungu bathi umuntu ofile umuntu ofile uyidimoni babesho ngoba babenenkolo yokwazi ukuthi umuntu uma enganakiwe ethuneni uphenduka isilwane wathi beshowe mpila uthi wawulengane sena umuntu soluswane lesi uthi moyinikezwa ukudla ndibamba ukudla ngathi isilwane inhliziyo hlala ethuneni-ke engasabonwanga manje siyayibona siyambona umntwana lo akasakutholi ukudla kukuthi udla kakhulu njani mayini ukudla akathi sokasilwane ukuthi isilwane singadliwe eNazaretha yini umuntu uthi akasakutholi ukudla lo yabo ongabonwanga eke phela iminyaka engamakhulu ey'nkulungwane engakutholi ukudla uthi ethiso kanye angathiso silwane ithi inkosi ilanga abanye sebaze baphenduka iy'nhliziyo zabo zafana nezenkawu bangamasela abanye baphenduka iy'nhliziyo zafana nezenkuku sebekha izinto ey'ngcolile baphenduka babeyizona iy'lwane ngale kufeni babengazange baze bathole umntwana ozobafukula ushembe ukasibopha ngokusakhela umkula lo mkula ukhethi bala kamuntu wonke umuntu onhliziyo yakhe inesibindi oyimisele ushembe uthatha inhliziyo yakhe eyiqhathanisa ehlola ebuka kulenganiyimisele abathatha abantu bakubo bakhipha esigodini sosizi abakhulula phela ngaphandle kwegazi labo ingane yakho abaqotho babizwa izilabo ushembe banizwe basukume emaphaphana sithi isihlabelelo umulandela sona sithi angenziwe ngibeqotho ilizwe izilabo ilizwe ngiphaphana ngisamukele isiphiwo sakho isiphiwo sakho ukuthi uthule emphefumulo ngoba awuzenzi esontweni usele uyingxenye enkulu ukuza kwakho umele bona uzokhulumela bona uzokhalela bona uzodinga isilo bona phambi kwambe wenqaba ukungena kwabo uma amandla ekhona kulabo abaqalayo uma ekhona amandla ushembe ukhuluma ngey'mbuzi lezikade zimbala imbuzi yokwaqoqa qala yonke impucukucu esiyibalayo amaqala ngaphambi kokuthi ikhulula ukuthi bayagezwa ushembe uqala babuthe funeka sole isibuzazana
esomthuma ngawo uthumekile baketheni bamaNazaretha siyathuma sembekeni emathunjini omhlaba ey'swini zey'lwane emathunjini ey'lwane iy'mpethu azozonke balande inkosi bathwala umhlana kubani walethe ekhaya emphefumulo nawu uthi okade waletha ngey'timela ey'ndizayo uzohlukeni kule ndaba kini umunyisele uma manje ekhona nihlangane niwuzalo niyitholele uphatho eyokuqala eyokubabutha eyesibili siphume esitulini sezangoma nenyanga nabathakathi nabakhunkulu nabacwini nabaluli nabakhunkulu nabo bonke abantu abenza izinto zasemhokweni ozisebenzisethwele wona umthwalo bageza bahlambulule bayibonga inkosi yazi labo bantu ibona ababhekisa into emndenini abathakathi bona babhekisa ngoba nize niqabane ingene izifo nihlupheke abantu abathakathi emndenini. Umuntu angathakatha wangaphandle uthakatheke uma idlozi lakho ligula ngenamandla kodwa uma idlozi lakho lingaguli noNkulunkulu angakwenze lutho umuntu wangaphandle angakwenze lutho uma idlozi lakho noNkulunkulu lika njalo uNkulunkulu uba mdala wakade sabhubha kodwa uma ushawe endlini kini ukudosa kanzima ngokushawa endlini ikazakwini yini-ke kufanele uyenze wena musi yokubhekana nawo umkhomba ngomunye njengoba ubaba esho ethi lo abakule ingane yabo babe abantu abakule ingane yabo kodwa ubani ukhaphe izingane ekufele ubuhlungandeni ubani ukhaphe izingane ekufele okungaka ingane isencane kufanele ngabe iyona engabuyisi kodwa uyise unobayena ubaba ake siyifunele angesifune uNkulunkulu wasekhaya baba uNkulunkulu aphamana uyikhiphe lomndeni ithi nansi inkomo Nkosi sicela usifunela lo mfana ukuthi mayevuka la ekhaya emphefumulo eze nalo lonke ithonga lafanele ngayo amen ukubona nobaba Yesu shembe mase ebonakala umntwana la ekhaya emphefumulo sicela Nkosi akhambe nalo iviyo labantu abafaka nendlela yakhe bakubo bonke ubalande ukuze kufike abasengulo bakhona wazi khona abantu amandulo ushemba khuluma ngabo babe ngamaqhawe iy'mpini ababethi malihlule ibutho labo uthi ungamshiya uNkosi bantwana usho inkosi ungamshiya ufunwe naye athathe umuntu aphanyekwe etsheni lapha akhonye ngoluthi ahlinze umuntu khishwe lezi iy'cubu lezi inkolelo yabantu yayimbi kuthiwa msikeni funa amaselapha zokwenza isithixo sikhonze wona ukwena amandla nomuntu ifane isibindi sabo sisikhome lapha sisikhonze sisidumise ukwena isibindi abantu benenkolelo kaLucifer inkolelo yomubi umuntu afe eseyizicubu ngoba abantu bengene umoya wabakhunkulu kuthiwa masole ubuchopho balomuntu simhlanganise ney'ntelezi sichele ngazo amabutho azoba izinhlanya ngeke aphuzeke lawo mabutho mayisezinhlanya engaphuzeki abulala noma sekuthiwa wo malutho abulala mayesefile lawo mabutho mayevuka egazi lakho uzoba yinto enjani ushemba simbongeni bakhozi abahle basezulu sakhela ikhaya emphefumulo amen uma abantu besebeqalile indima yokukhuculula amacala lapho ekhaya emphefumulo abantu phela emcimbini abafuna ukuyenza usuzokwenza umcimbi yani manje ngophela manje ushemba uzolanda lapho abantu bokuqala abazange banawo abadala ipi ukuthi lapho ekhaya kuyahlala usukela kokhokho bezulwane zaphambili ababehlaba labo bangahlatshelwanga baloku bethumela impondo neceleni bathumela izipho bathumela uthakathi bathumela yonke inhlobo yonke imikhuba ekhonabo bathumela ubufebe bathumela yonke uzwile lowo nondimo towayihlala amadoda ayekhe phezu kwakhe nesizwa ndikhuluma ukuthi ukukho kwakhe wakhele iy'tanga zamadoda nobambana okuchaza ukuthi esaphila kwakunondingwa leyo susakwazi masivuke enganeni yakho entombazane izokwenza shona wathi uyinkosazana noma yasekamkwakhe ubani othetha lelo cala ubani othetha lelo cala wena ngokushembe sokuvulile umfula usibophile ngizwa kuthiwa emzini kaNkulunkulu khona ingane iphahlulile njengoba kade kuyinkonzo yondabala
etudile bayakhuluma ngalo yathi abantu akuze phonyaka behange ekhali imphefumulo akulungile uthiwa uzakuvela amen bayesaba asibaleki icala nkosi yami ngoba phela mningi imkhuba esekenzeka eNazaretha nami ngibasoli kuba mningi la uthi umuntu elikhulu kakhulu khona okhonjwa le khona okhonjwa le khona okhonjwa le kade leyo nto kaNkulunkulu mina ngiyamathandazise ngithi mina uNkulunkulu mayebathandile abavusela imindeni yabo kodwa bakhona abatshela imindeni sibili banganabo uNkulunkulu asiphe uhlakalo basezulwini usheba kakhuluma kanye ngikhuluma kubekayo wakhuluma 2017 la wathi bonke sengibabuthile niyobathola la ekhaya imphefumulo manje bathinga lofike kanjani isiko lokuthi bakhishwa kanjani ekhaya imphefumulo bese nobagcina isiko emakhaya mayibongosi uyaphila umthembo njengokhuluma kubekayo lobathi unyawo ulungile unyawo lwaphambili kuphela aniye emuva ushebe phela unyawo ulungile lobathi unyawo ulungile unonyawo lwaphambili kuphela akaguquki unyawo ukuthi ushemba kaguqi lomthetho wakho uguqi akukho lekuthiwa khona kushembe ngiyadlala manje asiyeke indlela phela osuke efikile ngaleyo mihla yezulu anisuke sikhona maye ebona ukuthi lo mthetho uyaguqula ube yiwona futhi wabakhuluma insizwa sisenhlangazo endala ngiyakhuluma ngani uphezulu umukoma nje ngangisencanyana lokho nje likhulumayo ufike ithetha lakithi mina laqhamuka phezulu emhlabeni lasiqatha ngaphansi ngibhekele ngale laqatha ngaphansi yena yahlupha emhlabeni uPombela wathi enkosi yami lento siyayithanda angisho ukuthi ngibheke kuyona kodwa ngixoxa indaba wona ngiyayithanda kakhulu uPombela wakhuluma nami wathi ezulwini kuthiwa yekeni itiye wayesefika watshela abantu emhlabeni abantu bavungama wabuye ezulwini abantu ezulwini bathi labantu bonke bazohlubuka bayithanda itiye bayele wayesekushe badala niphuze ngamakomiti amakhulu niphele ngamabhodi yabona inhlakazi endala nami ngangikhona ngisofanyana ngangubaba bethu beliphele ngamabhodi wathi niphele ngamabhodi niphuze uthi insizwa idayisa losile lephuza imoto emnyama emfishane yanga layisaqhuza uthi insizwa umkhulu wakho wakhama phezulu umshayeli weqasha wangaphambi wasedalelayo ba yabona ekhuluma ushembe ezulwini engabi khona umthetho maye seyishintile nazama-indosi kanamabhuku abekwe phansi isuke leyo nto ubhale lento ayishoyo uma ekhanga ushembe usuke khona emhlabeni maye eshile ethi umthetho uthi kanamabhuku abekwe la bese iyashicilela umthetho wasezulwini uthi yabona umqalengele ngisayide ekhuluma indaba etiye esekweyesuli bazohlubuka abantu uthi ezulwini wasebhalini ukuthi iyangonesaphuza uthi azange lisuke leyo nto usekanjalo ezulwini njengoba namabhodi nje wayesenduba angisho ukuthi asibiyeke bakwethu ngangizwa kabi ngoba khona nilempilo phela angikwada ngizama uxoxa indaba ekhulunywa yesizwe into ekhulunywa ushembe usuke khona emhlabeni wezulu lasamanje iyadabisa ngoba uNkulunkulu wethu wakhuluma kabuhlungu athi mthini nithanikwazi lokhu kanti kubani mina nhlezi thonda ntunyazo 100% suke sevuke lahodoba kakhokho wayiphikisa umthetho evuke aloqongo aqokothise enhlizweni yakho ukuthi uphikise uNkulunkulu bese bemphikisa uNkulunkulu kanti ngale inkonzo le yakho uNkulunkulu ekhuluma emzini wase ugakhona umuntu eMpumalanga inkonzo wayeqale waze wayivala edindisile uNkulunkulu ekhuluma ngabantu abamphikisayo ubuhlungu usizi yini le dalisa umphikisa ushembe ilawo bani lamakhehla lawo kuthiwa hamba uyohlala kuyena onakala izinto ungavuki ukuze kulungu ilawo makhehla ndala wena akushongo ukuthi hamhlale lo usuke ikhehla lizohlala kuwena ngokungcola ungasabona uNkulunkulu umjikele manje ushembe usakhela uNkulunkulu ukuthi sizogeza lawo makhehla ayengafuni ukulunga azaphikisa uNkulunkulu mayibongosi abantu masebeqale uhambo lokuza lapha ekhaya umphefumulo abayimisele ukuthi
uma sekufika usuku lokuthi bakhulule abazali babo baye emakhaya abasafuna utshwala emzini wabo. Ahambe ngazi kami uzovunoma kwaphela. Nawo sekuvuna ingcosana ihambiwa nje la ihambiwa indoda. Kanganani owesifazane. Azukathi ukhosazi bakho mase dawo ufana. Ubani waxolisiwe lokuthi khona iy'nkezo zabantu besifazane. Kuthiwa baphongole baphungule noma sebeyadakwa. Khona imizi yafa ifiswa ukuthi amakhosikazi akhona athi mina sengimdala mina sengizele iy'ngane la adakwe utshwala ahambe kona noma ikuphi. Ehlale ukhwayikahle. Uzoyezwile lomndeni umuntu mase esihambile. Uzoba idlozi enjani mayivuka. Hayi sokuthi icala lakho uxoshiwe umndeni into wayefema. Inkuba kodwa ushembe usakhe enkulu ukuthi njoba kuthiwa shembe siyathuma ukuthi qoqa emphefumulweni qoqa naleso salukwazi sizogeza sicele inthethelele sibuye emndenini ukuze sibe yithongo lihle phakathi kwabantu mayonkosi. Simkhonze uNkulunkulu uvume sibe yilelizwi shemashona bongani uJehova waNazaretha kanye nani nezizukulwane zenu. Akushiwo baba noBamkhulu nokhokho wakho izizukulwane ukhokho wakho izizukulwane zokuqala. Kodwa kushembe mbonge uJehova waNazaretha nezizukulwane. Ngakho izizukulwane sakhokho izizukulwane sakhokho kakhokho. Izizukulwane sakhokho kakhokho wakho okhokho kuze lofike lezo izizukulwane zonke ezakini zakomalume umalume kayihlo umalume kayoko. Ungayithumi lelo libo lomndeni wakini. Aliphumisa ushembe ungabi khona abamphikisanayo ngoba bemphikisa umphikisa ushembe. Bayacelwa abantu ukuthi sicela-ke bakunake lokho Nkosi yami. Abanye abantu baye nemibuzo eminingi asinaso isikhathi sokuchaza ngakunye. Abantu bayanxusa ukuthi amandla ababe nawo balale ngolunye usuku umuntu avuke ngesonto sisebenze. Ngevele ithuba kumasonto sibuye siqoqane isixoxe. Mayibonge Nkosi. Njengamanje isikhathi sihambile. Nawo umsebenzi kaNkulunkulu yabo. Ulindile uNkulunkulu nazi inkomo. Zosekhaya manje ngifuna ukuqula amacala ngoNkulunkulu. Ziyabika Nkosi wasethini mina zosethi icala esakwazi esabulala ingane yaso Nkosi ngoba sifuna ukwenza intelezi zokuthandwa indoda. Nkosi mina zosethi icala ngabula unkosikazi Nkosi ngoba ngifuna ukwenza amakhubane. Zonke lezi zinto zithetha amacala njalo. Isikhathi asele. Ngicela ukuma la uNkulunkulu abusise izwi lakhe. Amen. Ngicela ukubusela umsebenzi kaNkulunkulu nesihlalo esikhulu nama-22. Ngicela ukubashumayela abanezwi elivulekile. Manje 22. Kuba umshumayeli umkhize ocela isibusisi Inkosi uSuguqa abanqele. Is it pure?